Tabati mchesho ngolecho program ni Jamsi Mata kando chini Claire mpaka aharisha itano msima mkama hawemba wazi ezatu zirire tukabasa kuhengura esande huire tukabasa kureba twazitera mabiga kandi msima nimba bazize zongerwa hazindi ukubasa kureba gumkama arinzira berere bite cyumure cyona cyahwa izobe ryanyinca kare aberere bitu bagaruka hamashomero nango nabandi bagende bizuba nabandi ndebire batandika kugenda nyumwaziyo izo nembabazi kuzitani imbabazi abere bitatu kwashagire ngo manya bamwe barureza senga manya bamwe barureze ha wokamukama tuzire imbabazi barije no buturabe twicine ebingonzi bya school fees mukama natumanya natekwa kututemera umuhanda akareba iturayihe school fees ezo kandi abana bitu bakagaruka amashomero school fees no butakwatazibanire ntubasa kurugaha tushengereze bakuru b'amashomero batugirire imbabazi batwatireho kandi urebe umusande kibiri mukama yakugeraji school fees wazitwara mwen akira kutahikaho nake kigambo cy'ikizoberi kandi ubundi twabasa kuzahamara mize kweterana n'abatahi bawe washaramo wajire kansha be n'abahereza barya msimantaba mukama kabasa kunjeraji sime mbabazi wori nitwe kandi sime mbabazi wori yono yetebekansani wori yono zahira mzo akire nkaka kutwakuretera mu kigambo cyarahanga kutwakuretera mu injiri ya mukama kandi enjireje bembirwe omuhereza warhanga ogino mburizi ahabwara kwezi Church of Uganda kandi sime mbabazo kubasa kureba ngo mukama yamukozese yamusyo umwanya ogu yija kutuhereze kigambo owishe mwo muburizi desire nakushemerera nashobora sister Claire nashimira kushanga yabare kumyakira mukama simu asiwe mnonga marire mutabarura kwezi turirege mukama turinzire no busingi amina no busingi family ryeta berere barubata family turije kama turinzireje ari natwesa nagabira nakora byona akonera hang of course ndinde mukama mukama ubushobozi bwo nene ninkushaba ngo wishemwe umuburizo rebo mukameraho utoyanjurire jamazina gawe rwakwezi Church of Uganda nishangwa nkahi nabwanyuma waheza kutoyanjurira utwara umushara amina abatureba batfurire mukamba simwe hangaye bari mnonga abwo burungiwe mbabazeze atugirira twena kandi umuyitugwa amagara ogwatyeire ndiyo mburizi twino mu John Desire natukunda kandi ni mpezo mu kanisa ya Rwakwezi Church of Uganda eri kushangwa omunyakayo parish kandi dinari ya Ruharo St James Ankole Diocese mukamba kanjuna ino mukazi Sara twino mujuni kandi naberere mukama atkozise omurimo gwe kandi ahabwa Rwakwezi Church of Uganda mukama asinga munonga katshabe rahanga obushobozo bwona iwangiri gunensi yabare awa eki watukorera okuturinda batuhamagara gatomuistyo yabare uko tubasise rahanga obushobozo bwona yabara habwa sandeji kandi nahabwa program eji eyani yamusimanta habwa TV West yabari mukama mwana wa Claire obo basise na timu yona aba program mezi hango taremwa engire buriyerwe ahabwa abantu bawo mukama yebare nati kirizo gambe n'abantu bawe ogiye cyo wagamba cyo washobora kandi mutuma yabo jigarombuteka onkorese mukama akoni warhanga wanjye wanyitsire okorotyo akujushoboza bwona nabisha mu Yesu Kristo mukama wetu amina amina yebale mnogo ushemwe kandi shabangu tugendere kimwe ahanjiri yitwizobere amina abaturire mukama yebare uguni murundi owikiza ngunyije umwanya ogu aha TV West kuje kinagamba hamwe nimwe abana barahanga mwene mukama si mwakwani sande ni mayango araha baturire araho kutureba kandi nabandi bagira umumaramizo konkiwe no mucishakunde bahata kiraka mukama kubase mukama je cyashobora umutuma gwawe okuma yango ndango bushobozo bwona okurira no garanse byerebye okumukundira cyumwe no kukiraho ekigambo cyenyizo kiri muri Zaburi kinana nina Zaburi kinana nina tuihe amshoro gwikumi kinana nina Zaburi tuihe amshoro gwikumi omuzeri ga Yesu kama kwase okizeje kama kwase oyetegereze kama kwase ogaserwe shemere Claire shemere kigambo ekyo
kama hegushtirisa Zaburi 84 umusharongo gwikumi niho turatandikire. yes Aha kuva okumara ekiro kimwe ebigambo ebire bya Dawudi ebyagambire nayoreka amaye n'ubushobozi bwa Mukama nayoreka okukora kwa Mukama nagarika hansi y'ebigerebye narangurira hangwa higuru mnonga ubushobozi bwinje kumukira akaryo mugabe konga kanahurira nayigarira hansi y'ibyo bya Mukama hariho abantu abinji obundo biroko Mukama yakwimusa Mukama yakutungura obundi wayegwa ngurira hanga buzima obundi wayegwa ngurira hanga ubushobozi bwona wayitahiguru yabyo na wayitungura kucyara hanga wo wakwese no wakutungwire nabwo icyo kigambe kirabura gacandika nagamba kandi nahamya niko nirahango ubushobozi bwona nubwo ari yo mugabe wa Israeli no byabiye yo muntu w'amani munonga artinwa mu nsomo konga kama hariho ruhango kutinwa uri kukira nyowo mugabe bora kabigamba na hamye ko buzima ngunurahanga okira bagabe nirahanga okira binesent nirahanga okira bashomeri nirahanga okira bine bitinsa by'amani munonga akana hamya ngunurahanga urahanga ubushobozi bwone nabwo ekikwabo ryoko rahanga hina hakwihire hina hakwikize hina byakwihiremu ebyakutungwiremu hina step yakutambukize ebigambo bine byawe nani wote byahanze no cyangwa ngatungura kwimusa kustahiguru ebigambo bine byawe bigasire yageti okumara kiro kimwe ombikari byawe Mukama nikiro kumara biro 10 nikiro kumara biro 10 ahero haleluya amen akari umugabe omugaba abaji omugaba shemererwa agira musinje kongo musinje bwenseje mbona kabihandika nayo kati no bundabe ndinti konga hariho ruhango ubushobozi bwone hariho ruhango uri kubasa byone hariho ruhango kuwankunzi hariho ruhanga oyimuta abantu be hariho ruhango uri kutangaza tiyaye tungura tiyaye manya yayigaranse ibyo bya Mukama yata hakiri nyo okuzomunju ya Mukama okukira okuzahandi okukira okuzombyensi okukira okorensi okukira okukora abantu okukira okukora byanje kunakorera Mukama nkaba nkozere kikuru munonga okukira ibindi byona ebinakwe ninkora kama simu esa kwasa kujema bazi mwana warango mpurire okuruganira izoba ohurera okwenda gano yawe na Mukama oti Mukama ushoboze bwona reka nyiheyo okukunda reka nyiheyo okuhereza reka nyiheyo okumanya reka nyiheyo obutetungura burwo murinye nyegarira hansi nkumanye kandi kuhereza shoma wishemwe nkayenzire kuba mukumirizo mu nju ya ruhanga wanje Dawudi yahandika ati nkayenzire mba mukumirize wenju ya Mukama ekigambo cyo kuba mukumi machas akaba ryo Mukama ryo mugabe konga ketenga nguhakira bo mukumi wenju ya Mukama amakuru gacho ngo akayenzire kuba hihi na Mukama namukunda kandi namuhereza okuchiro kuturo magobubi okuchiro kuturo amahema gobubi obuno ryo mu soko oryo mu jayano oryo mu kwetorora oryo mu nsi esne kushungura oryo mu nsi konkar hantor kumany niko kire kwemerera omisho ga Mukama okamugano ti Mukama okuganira izoba nayiherezayo nayihayo okumanya okuhereza okukunda okwesiga okushaba okwebyanje okukora nkahanga wanje nkayenzire mbo mukumi ekigambo cyo kukuma ni mukimanya omuntu kabakumire ni mbamanya bakumi araro mu nsiri araro mu mbeho agweshiramerumo abura asibenjara ararenjara ndabona kacete ngakakiri mbo mukumi konkanda kakora mirumo eyakuntahare narahanga wanje hakiri mbo mukumi ngumahina Mukama ni nkumenjuye ni mwirahihi ni muhereza ni mukunda ni muhimbisa nkarahanga wanje no buryo mugabe no buryo mana musom konka homani munon ogo wankunzire ogo wanyesire ogo wamanyire akanye hoko mucucu akantungura akankora kindi Mukama simwe Yesu yakutungwire yakubasise yakweno hamanya no manya byone byakora bizemu niko kire kwemera okamwekwata okarwo mu byense byorumu omujayano obutamumanya obutamuhereza
hari abantu binyi muryoko abakorire bikuru konka mwamwebwa mwayimanya mwenka timwamuhereza timwamukunda timwamahabyaye no byayo bahire bwona timwamumanya niyo shani ngo kire nibwo bwe nibwo okumumanya ngarahanga wanyu mukargo mu byona ebyakubatishire ebyakubinizare mukira hina mukama mukamukunda nkajya uri kuyabe nakora namumanya namuhimbisa nayijuka rahanga yamuhire eyabirari oko mucucu eyabirari oko mu ntamba eyabirari akamuyihayo akamukunda akamumanya akamwihoko akamuvanira ntaro nyingi muno Daudi murakana kurai no mushinya okunda mukama okumuhereza okumanya no butetungura akamweshongora akamuhereza akakora byona akwa kama era hanga weza buzuma nirahanga ubushobozi bwona okukiranye wo mugabe ntabwo cyo kwaba ryoko obara innocente obo ine mirimo yamani munongo yerukora obo ndo mu government obo no mucaci no kuyafutungwire yegara senye bya mukama kano yehe kumuhereza okumukunda okumanya nkarahanga wawe aha kuba mukama rahanga akwa mukama rahanga ni wizoba kandi wengabo mukama ni wizoba kandi nenga engabo amakuru gacho engabo abakuzumanya bazumanya umuntu bakabazikora kwecingiza ebikwija obane myambi obana macumu mbonu engabo kwabo kwata mu ngaruhuro hamire odabirije byona okundum okunchumit okuntera nabanyine ngabo yanjeji ati birampice Dawudi akajeta mukama ni wengabo akana ijuka myambi eiba mucumisire etamuhice amacumu agwa mucumisire gatamuhice akajeta mukama nengabo amakuru gacha ngumukaba kamucingira byinji ebyakumwitsira ebyakumazireho ebyakumburiza akaine ntaro nyinji munonga narwane ntaro nyinji konka bwarahanga we ogo yamanyire ogo yicirize ogo yakunzire cyamureta kwemerera kandi no kura leta amukama buzima ko niwe ngabo mukama ahemba bazinekitinisa mukama ahemba bazinekitinisa iwo kori okurhanga kukozire ehiwahika oba nikitinisa oba nimirumo oba nemigisha yakuheire ebyo byona obyine akwa mukama niwe abikuhereza taine kirungi cyone cyayima abagendo mu mazima wagendera mu mazima ga mukama nakwebirungi byona ebyo rukwetenga amazima okumwesiga okumumanya okumukunda okumwicereza amazima okumwesiga nkarahanga wawe Dawudi kana amwesiga akana amanya akana amuhereza yagira amazima omusho ga mukama akata ikirire buzuma ko nticumanya konka akana atina mukama kana yetiso omusho ga mukama kuyabira tishuka kuyabira gwisa kwi mukama agarka yijuka ati mukama nsasira nambwe noreba ware zaburi zeze yahandika nyinja ka abana yitisa akana igarkamu akabayi kwatsa mukama akayata mukama nagwisa kagwe nashobya mbwe nsasira akata ikirire kandi rahankana mukunda munonga abo kuba akane garase ebyo bya mukama ayata mukama igutungurwa murinyi yungarika hazi nabo cyo ikigambo cyo kwegarkamu ni kikuru munonga kigambecho okweshijuma nchikuru mnonga yiti mukama reba nabanya mwenu hati reba nya mwenu natishk mwenu sasira ngarikamu ongerere mbabazi isa bakwasa bana barahangamwe abakwasa ongerere mbabazi munde kumankaranga wanyu okumukundira kimwe okumwesigira kimwe okwegarira hasi byerebye kandi no kumuhereza kara kubase yakusinguza obambera yona ahari akwihehona oba ni level ki oba no mu leadership oba no mu business oba no muhereza level yona yarakuteho hura mukama yebare neki niyo wakikora mukama yebare niyo wampistaha mukama yebare niyo wambasa mukama yebare niyo ntungwire niyo ujeti wakozire byanjye na ikankore byawe oyonye kumukunda nkaranga wawe okumumanya okumuhereza okumwesiga
kandi okuza mu nju ya mukama obutarigamu abantu bingi mu nju ya mukama ko mu bwanise bwa mwagira buremeze bwone bwabaikaho ogarebye enyuma ogita mukama nabergamu mukama nabergamu hati kwendaga na mukama mukama nkwase enju yawe utarigirgamu nkuhereze nkukunde no mutima gwanje gona namani ganje gona nkuhereze karahanga wanje akwa ni unkunze burenje wankunda munonga mwana ikankukunde nkumanye nkundire kimwe kandi nkuhereze mukunde mukama abagenda bazi mukunde mukama abakwebye kutangaza mukunde mukama abakorere bikuru mukunde mukama ari namakaganyu mukunde mukama ahereze mitisha ebimurikora byona mumukundire kimwe abatungure abakoreje nabashabira mu ruhangogu agumye hamwe nimwe ababasemba juzona abarwanire ntaro zenseji abamucishe mukora byona kandi mukamogo abahamani uko mukura kumuhereza nkarahanga wanyu mukama wite Yesu Kristo agume nimwe amen twarumushara turukwendera katshabe yebare mukama w'ikigambo iki Daudi yanahamya najati niyo mugabe konka hari hekire bindi byona no kunarahanga wanje no kumuhereza okuza mu nju ya mukama biro byona okumumanya kandi no kumuhembesa no yabari yo mugabe konka kana hurro mu mutima gwe najata nyowutire kindi I'm nothing tire kindi nyondo busha konka iwo rahanga ushoza bwona abana bawe nabashabira ngo ikirize emtima yabo gihindure oyikirize obeshurure buri muntu wena owaho kigambo iki kimugasire kimwombeke kandi kimubasi ukubango rahanga no kuhereza je ikiriza mukama amani gawe oburungi bwawe obushobozi bwawe bubarinde buberi betorore kandi bakorere bikuru bakumenga rahanga kandi bakweza butosha dinamagara gabo dinamakagabo irabimo yabo ubakoreje mukama kandi abwativu wese mukama ushoze bwona ubaho mugisha butosha abwakreya ogo wantaya isa mukama ubaho mugisha ombase kuburengere butosha omwanyogu nabandi bona baje omwanyogu mukama ubakozese ko rukunda akwani urahanga kama barinde butosha abakorere bikuru twabishaba muri Yesu Kristo mukama wetu amina amina yare mrango wishemo amina twasime mbabazi ahabwe kigambo cy'ikizoberi ahabwe inzire yagoza kuburiro mukanyaka kandi twasimaniwe watambara nitwe kwayitwa tanitsire inzireji icwekechi duksima nahabwo kunda program ya msimanta kandi kuwa kubasa ko bundu washango mburize nahendera konka icyashomerwa twakihumza buri kinana nina twatankana mushorero ngo gwikumi yabere message nunje mnonga manya mukama oturo munju yo gutosha omanye byarkwenda okoreje byarkwenda orebe mugishayo no kuyakweshera simbe mbabazi ahabwo mburize desire kandi ahabwa Rakwezi Church of Uganda abaRakwezi ntibakunda mnonga ekayo mburize desire ntibakundira kimwe aberere bo mburize desire ntibakunda ngo mukama guma barinzi bo gutosha abaherezo mugishayizo baranyesha kandi no kuzayishomero kama babase muhumurice kandi nanabanyakayejo mwena tubakunda mnonga mwe barukunda program ya msimanta nimza kutwikiriza tumureho ndiza kugarukana iceka cyo bujurisi amen